نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün barlıkını yoktan bar etip terbiyelep turuşu adam balaların bu dünyaya hürmet bilen hürmetlep dünyaya getirgen hem bütün nimetlerini, bütün rızıklarını adam balası için bar etken hem şuşu rızıklarını aşağıız içigiz dip eytip emir etken şuşu nimetlerge şükür etip yaşarga emir etken Allah subhanahu ve teala'ga hamd senelerimiz maktavlarımız olsaydı. Allah subhanahu ve teala'ga hamdlerimizin sonunda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursaydı. Allah subhanahu ve teala bizni yüzüne gıybedet kılır için yarattı. Hemen şu gıybedetlerinin en alısı namaz. Namazda Fatiha suresini okurga Allah subhanahu ve teala emretti. Her bir mümin Müslümanğa. La salate limen lem yakra bi Fatihatil kitab. Peygamberimiz etti sallallahu aleyhi ve sellem birev eğer de namazında Fatiha suresini okumasa ol kişi namaz okumadı diye. Şunun için cemaat Fatiha suresi en mühim bolgan, namaz içinde bolgan, mühim bolgan, Allah Teala bilen aralaşa turgan bir ilimde bulup tura. Hemen abi cemaat okuyuz elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerini terbiyelep turuvçu, bütün alemlerini, iki çigi bulmagan alemler, hayvanlar alemi, jinler alemi, ferişteler alemi, böcekler alemi, kökteki bulgan bütün zatlarını, hem jirdeki bulgan bütün zatlarını, iki arada bulgan bütün zatlarını terbiyelep turuvçu Allah subhanahu ve teala. Şuşa Allah'a maktavlar olsun diye eyteriz. Bu birinci. Er-Rahmanir-Rahim. Nindi ol Allah? Allah Teala üzün sıfatlı, rahimli hem şefkatli deyip. Rahimli hem şefkatli bulgan Allah Teala deyip. Onlar eyte Maliki yevmiddin kıyamet gününün hocası deyip. Kıyamet gününde hoca illa meğer Allah Teala üzerine bular. Bizge mıda dünyada vakıtlı çağına bilgen hocalıkını, lakin kıyamet gününde Allah Teala kulunda bütün nerse üzerine hüküm edecek. Allah Teala ite şundan sonra dua kılıp etirge kuşa İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Şunun için sinağına ibadet kılabız hem sinden gene yardım soraybız deyip koşarga kuşa. Dua kılırga kuşa.
Сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Бүтән берәүгә дә гыйбадәт кыла күрмә. Ва iyяка нәстәгин, синнән генә сорыйбыз дип әйтергә куша. Хәтта җәмәгать менә бу аятта biraz bir misal keltirергә кирәк. Кайбер кеше чирләсә, иң беренче үзе яши торган җирдәге табибка бара. Аннан соң ул җибәрә югарыракка, районга. Район җибәрә Казанга. Казан җибәрә Мәскәүгә. Мәскәүдә булмаса җибәрә каядыр клиникага берәр Европага, Германиягамы яки Израильгәме. Һәм менә шунда җәмәгать бер нәрсә дә килеп чыкмагач, кеше адәм баласы килеп тә әйткәннәре бар, сөйләшкән вакытта да ишеткәнегез бар, җәмәгать үзегезнең дә бөтен җирдә йөреп чыкты. Бөтен өмметем хәзер Аллаһ Тәгаләдә генә ди. Хәзер ди. Ахырдан хәзер бөтен өммет Аллаһ Тәгаләдә генә. Әле өммет табибларда булган, Мәскәүдәге табибларда булган, аннан соң Европадагы табибларда булган, бик өмметленгән инде, зур акчаларга төптә бит инде. Ахырдан бөтен өмметем хәзер Аллаһ Тәгаләдә генә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сандалиягезнең бавы üzülсә яки бәйли торган шнуры üzülсә, ягъни сүтелсә, шушыны да ярдәмне Аллаһдан сорагыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лейса лака минал амри шей." Синең кулыңда бер нәрсә дә юк ди. Пәйгамбәрбезгә әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Бармагыңны да селкетә алмыйсың. Күзеңне дә, күз кабагын да селкетә алмыйсың. Менә бер кан тамырыңны гына әзрәк тамалап җибәрә дә, инфаркт ясый, инсульт ясый, бер ягың таш кебек катып кала, бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Аллаһ Тәгалә кулында бөтен нәрсә. Сорарга куша Аллаһ Тәгалә: "Миннән сорагыз" ди. Һәм бу адәм баласы, мискин адәм баласы әйтә: "Бөтен өмметем хәзер Аллаһ Тәгаләдә генә инде" ди. Ул баштан ук булырга тиешле иде. Баштан ук. Җәмәгать башы авыртып китә. Әйтәләр: "Шушы даруны эч." Менә бу дару бик яхшы булыша. Менә бу аскафин яхшы булыша, менә бу цитрамон яхшы булыша. Менә бу читилнең дарулары менә яхшы булыша. Җәмәгать, даруны эчкән вакытларыбызда ла шифаа илля шифау. Бу даруда түгел шифа, ул сәбәп кенә. Бу даруда түгел, синдә шифа Раббым дип әйтергә кирәк. Шифа Аллаһ Тәгаләнең кулында. Ибраһим алейхиссалам нәрсә ди? Ва иҙа маридту, әгәр мин ширлек алсам, авырый калсам ди, фәһуә яшфини. Ул миңа шифа бирә. Терелтә ди. Аллаһ туп-туры Аллаһ Тәгалә белән бәйле җәмәгать. Бер нинди дару белән дә түгел. Ул сәбәп. Сәбәп Муса алейхиссаламга Аллаһ Тәгалә кулындагы таяк белән диңгезгә сугырга кушкач, диңгез аерылды. 12 кабилә, аның халкында 12 кабилә, семья бүленгәннәр. 12 юл ясады. Җәмәгать, мәсәлән, таяк белән сугый гәле диңгезгә, ул ачыламы? Юк. Ачылмаячак ул. Ләкин Аллаһ Тәгалә ачты аны. Ләкин таяк белән сугылганга ачылдымы? Сәбәп җәмәгать. Мәрьям Гайса пәйгамбәрнең әнисе, йөкле килеш кырга чыгып китә. Барып утыра хөрмә агачы янына. Җимеш бирми торган. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй Мәрьям ди, синең яныңда ди чишмә агыздык ди, чишмә чыгардык ди, кулың белән ди шушы хөрмәнең ди кәүшәсенә шушы агачка сук. Җиңелчә генә. Ул сиңа ди өлгергән свежий хөрмәләрне кыяр ди. Тотып селкет тә димәде. Ягъни сук һәм сиңа ди хөрмәләр кыяр ди. Әгәр дә җәмәгать агач җимеш бирми торган агачка аны күпме генә селкесәң дә аннан бер нәрсә дә кыелмый да, бер нәрсә өлгерми дә.
Bütünüsü Allah Teala'dır. Biz ezgine sebep kılarız, hem indi sebep kılan kişi indi maktana cemaat. Maktana min buldurdım dey. Min işledim dey. Min tırıştım dey. Mine min di astan dey, tübenden göterildim dey. Min di, min adi bir kimde getirip vermedi dey. Korun şekilleydi. Korun dik baştan cemaat boy bulmagan, yaklı bulgan. Allah Teala gıylım birdi, gıylım bilen tefsir halimleri etkençe kızıl balçıktan altın yasıy başlagaç bayıp gider. Kızıl balçıktan altın yasıy. Kimye gıylımını bilgenge göre. Allah Teala eğretti. Lakin bütün kişi de yasıy almıyor. Allah Teala bir de anırlar. Şu an göre Allah Teala cemaat Fatiha suresindeki şu ayet bilen sırırga kuşa yüzünden İyyâke nesta'in diyen söz yerdemde sinden soruyoruz diye. Bir kimden de yok yerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atqatlanıp bargan vakitte Abdullah ibn Abbas nerse deyip deşe kichkine malayga ağzısının koluna Misin adı birinci söz üretem dey. Yani altın kebek bulgan sözler. İhfazillâhe yahfazuke dey. Sakla Allah Teala'nı, o seni saklar dey. Tatar halk ete, konu başa kora karşı. Yani kora karşı bula. Allah Teala ne sen saklasan, onun dinin saklasan, onu unutmasan, onlarga tayansan, onlardan sırasan, onu yoratsan birinci urunda, onlardan buna korksan, o seni saklar dey. Demek ayet maşinalar uzup gite, avtobus uzup gite, furular uzup gite, Allah saklasın diye yazılan. Hele dürüst yazmagan, Allah degen, H harfi yok, Allah. Allah saklasın diye, Allah saklasın diyen kişi cemaat, neseşlerge deyir, yazıp koyga teyişti gülenmi? Allah'ını sen sakla dey, min seni saklarım. Allah Teala ite, mini saklar, yani benim dinimni saklar, benim hakkımni saklar, min ağına gıybedet kıl, minnengine sıra, birinde izgilerden de sırama, ağaçtan da sırama, birinde ağaç tiresinde de eğlenme. Bunlarda bir bağana var, cemaat adaşkan kişiler, nadan kişiler şusunda tutunup sıraylar. Kimnindir balası yok, kimnindir çiri var, kimnindir koyadır, oğlu koyadır, Irak'ta ile koytmagan, yeki armiyada, yeki koyadır, koynarınıp tada, şusunda kilip tilek dileyi. Yani o meçetinin elekkiği bağlaması, yani bir kolonnası kalgan, şusunun tiresine kilip, şusunda tutunup, miskin, bizden Tatarlar şusunda tutunup, kolları bile ışkıp, şusunda dua kılalar. Şirk. Allah Teala sırrı kuştan necek? İyyâke na'budu. Sen ağına gıybedet kılabız. Senden yine sırayız. Şu taşının neydi? Batnaşı var. Abdullah ibn Abbas kaydı. İhfazillah yahfazuke. Sakla Allah Teala'nı, o seni saklar diye. Biz onu okuyumuz cemaat Kur'an'da necek? Fezkuruni ezkurkum. Baştan Allah Teala bizge kuşar. Fezkuruni mini iske alırız diye. Onlara min sizni iske alırmın. Baştan Allah Teala birinci adımda bizge yasarga kuşar. Evvel Allah Teala kübret yasayı. Bizim iske alığımız hayırlı mı? Allah Teala'nın iske alığı hayırlı mı? Elbette Allah Teala'nın iske alığı hayırlı. Biz miskin zayıf eden balaları Allah Teala'nın iske alsak, birer şey yanında alay işleme, mesela alay işleme bu haram, bu Allah'ın iske alığı. Hem o seni iske ala, yüzünün yanındaki ferişteler yanında. Şolay Allah Teala nerse deyip, Nesullâhe fenesiyehum. Onlar Allah'ını unuttular deyip. Yani bar ikenliğini unutup jiberdiler tügül. Allah'ın kuşkanlarını unuttular. Emirlerini unuttular. Onun teyganlarını unuttular. Bilmegen kibek, işitmegen kibek, anlamagan kibek yaşaylar. Yüzlerinin nefislerine iyer.
Allah Teala нәрсә ди? Нәсуллаһа фәнәсияһум. Алар онытқач, Allah Teala аларны онытты ди. Һәм кыямәт көнендә нәрсә дип әйтә Allah Teala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ. Әгәр берәү ди, мине онытса ди, мине искә алмаса дигән җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, субханаллаһ, Аллаһу әкбәр дип әйтеп кенә түгел. Мине онытса, минем әмерләремне үтәмәсә, минем кушканнарымны үтәмәсә, пәйгамбәрем күрсәткән юлдан бармаса, аның тормышын ди, без ди, кысынкы итәрбез ди, ягъни күңелен, калыбын кысарбыз, күкрәген. Депрессия башлана кешенең. Нишләргә белми. Киң дөнья тарайып кала. Каберендә дә кысалар. Үлгәннән соң. Тормышы да кысан. Каберендә дә кысан. Ахирәттә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва нахшуруһу яумал кыямати агма. Без аны кабереннән торган вакытында ди җәмәгать, куркыныч әйбер. Кабереннән кубарылып, терелеп чыга, бөтен агъзасы исән. İşite, sili ala, tuta ala, yeri ala, lakin күзләре күрми. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. İki күзе сукыр. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Сұрай Allah Teala'dan, ey Rabbim, нишләпсең мин сукыр? Мин бит дөньяда күрә торган идем, вакыт кунту басира. Мин күрә идем бит дөньяда дип әйткәч, Allah Teala әйтә: وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. Сиңа Allah Teala'ның әйткәннәрен, минем әйткәннәремне силәләр идеме? Силәләр иде. Аңладың, аңлый идеңме? Аңлый идең. Белә идеңме? Белә идең. Әйттеләрме? Әйттеләр. فَنَسِيتَهَا. Һәм син аны оныттың. Оныттың булай, хәтерең югалып оныттың түгел. Теләмәдең шуның белән гамәл кылырга. Намазның фарыз икәнлеген белдең, укымадың. Уразаның фарыз икәнлеген белдең, укымадың. Tutmadın. Hatın kızlar hicab farz ikenligini bildin. Beylemedin. Yolluğunda beylemedin, hicab da giymedin. Unuttun. Fenesiteha ve kezalikel yevme tunsa. Bugün senin üzün unutulursun diye Allah Teala. Nerse sebeple? Gıybedet kılmadı Allah Teala. Hem Allah Teala'dan soramadı yerdemini. Hem Allah Teala sen beni unutkanın şekilde ben seni unutam dedi. Şu an göre cemaat Abdullah ibn Abbas'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihfazillâhe yahfazuke dedi. Allah Teala'nı sakla, o seni saklar dedi. Onlara tabir pateyte ihfazillâhe teciduhu emâmek. Allah'ını sakla dedi. Allah Teala'nın karşında tabarsın dedi. Yani elle payı yirak olmaz. Nerse degen söz karşında tabarsın. Kolunu köterip sırı tırgan bulsan, Allah Teala senin yanındağına bulur. Hem senin tileğini öterdi. Mine cemaat bu Fatiha suresindeki şu ulu bulgan duanın kıskacağına biraz tefsiri. Hem eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilip durdu ey İbn Abbas, ey Abdullah dey. Dünyadagi barlık kişiler dey, jiyılışıp dey, sana fayda ketirge teleseler dey, nimdi cemaat zor ders bire Peygamberimiz, balaga. Bütün dünyadagi kişiler jiyılışıp, sana hazır fayda ketirge teleler. Mesela baya aytkancha, seni tiriltirge bütün dünyadagi kişiler göz aldına ketirge, professorlar, akademiklar, vraçlar, ellerinde zor tiriltirge teleler seni. Sina deyip fayda ite almayacaklar deyip Allah Teala tilemese, Allah Teala yazganlığına deyip tilegenliğine işli alırlar. Hem kirisince. Dünyadaki barlık kişiler sina jiyılışıp birer ziyan ketirge tileler. Ziyan. Birer indi vret. Ya ötürüge tileler, ya malını alırga tileler, ya kıynarga tileler. Ya birer bütün türlü ziyan getirgetirirler. Ziyan getire almaslar diye Allah tilemese, illa meger Allah tilegenliğine işli alırlar diye, yazganlığına diye.
Mana nindi cemaat? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Senden gina sorayız diye aytırga. Senden gina sorayız. Bizning cemaat bir nerse bizde yok. Bir nerse de yok. Bizning kulumuzda bir nerse de yok. Leyse leke minel emri şeyun. Sende de kulumda bir nindi iş yok. Yani bir nerse de işley almıyorsun. İlla meğer Allah Teala telesegine. Meşa'allahu kâne ve me lem yeşe' lem yakun. Allah Teala'nın eybir bola, Allah Teala tilemegen eybir yok. Karalı cemaat nindi zor gıybret. Allah Teala Beni İsrail'deki şu Musa Aleyhisselam'ın kabilesi, baya söz buldu 12 kabile hakkında. Alardan doğan bütün ir balalarını ütirege kuştu. Teşküre de teşin yürüyorlar Firavun'un. Yahudlerden bir bala tuva ir bala hem senin ul başına jitecek. Digeç bütün ir balalarını ütirege kuştu. Nindi zor gıybret cemaat. Köp mü mingerlegen balalarını ütireler. Ir balalarını. Tuva bala, ir bala karılar, kız bala olsa kaldıra, ir bala olsa ütireler. En iyileri küs karşında. Allah Teala ite Musa Aleyhisselam'ın de enisine biz vahiy kıldık. Yani vahiy digeç peygamberlerge birile tırgan vahiy değil. İlhamlandırdık, yani kümüline saldık. Balanını tuğaç, Musa Aleyhisselam'ın enisi Musa'nı taba. Yeşre anlarsın Allah Teala kümüline sala. Tartma yasa ağaç. Şunlarga sağ hem yılgaga ağızıp jiberdi bekti. Korkma biz sinanı keli kaytarırız depti kümüline salattı. Saray yanından yılga uza. Karı Firavun'un katını tartma alıp ile. İpteş kızlarına ite nindi tartma apçı güzel dedi. Tartmanı açıp parasalar balayata ir bala. Ütirege deyişler bitindi babalar. Lakin Allah Teala nerse de bitti. Ve elqaytu aleyke mehabbeten minni. Ey Musa dey, biz sana dey, mehabbet saldık de kişilerin kümülüne dey. Şunlarga koragaç Allah Teala mene düşmanının kümülüne sala mehabbetini. Musa'ga karı da şu balaga. Mehabbeti uyana Firavun'un. Firavun'un hatını karı da yarata. Bütün kişiler karılar yaratalar. Yaş üsmer vakitinde de bala vakitinde de bütün kişi yarata. Musa'nın. Allah Teala saldı. Birincikte alıp bulmuyor mehabbetine cemaat. Firavun'un hatını ite. Ütermedi bu balanı değil. Ullukka alık bu balanı değil. Ullukka alalar. Patşanın sarayında cemaat Musa Aleyhisselam terbiyelene. Onun düşmanı kileşekte düşman bulaşacak balanı düşmanı yüzü terbiyelep üstüne itegine oturdu. Hemmine şu peygamber, şu siyikli Allah Teala'nın siyikli peygamberi sebeple Firavun halak ola bir zaman. Yüzüne düşman bulgan balanı Allah Teala karşısına getirip yüzünden terbiyeletip üstüne. Lakin köp mü balanın başına değil. Şuna göre cemaat İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sinagına ibadet kılamız hem sinnengine yardım istiyoruz. Bütün nerse Allah Teala'nın kulunda. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullâhu ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslîmen. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة